Hello bantu banjye, twizere ko mumeze neza aho mugiye muherereye hose mu mpande hirya no hino ku isi, aho tugiye uyu munsi kuba tugiye kuganira ku bihugu 10 bikize muri Afurika. Ikintu cya mbere uri bukore, banza ukore like, uze gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi, ariko by'umwihariko na comment hasi bikenewe, ukaduha igitekerezo ukatubwira uko ubyumva. Hano rero uyu munsi banki y'isi ikaba yasohoye ibihugu 10 bikize muri Afurika. Nawe ushobora kuba wibaza, se ibihugu bikize muri Afurika bifite agatubutse ni ibihe? Ukaba utari ubizi. Icy'ingenzi rero, banza ukore subscribe ubundi dukomeze umenya n'ibyo bihugu 10 bikize muri Afurika. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Tanzania kiri muri East Africa, aho kiri ku mwanya wa 76 ku isi, kikaba ku mwanya wa 10 muri Afurika, aho gifite asaga miliyoni 63 z'idolari. Ahangaha ku mwanya wa 9 tukasanga igihugu cya Ghana. Igihugu cya Ghana kikaba giherereye mu majyaruguru ya Afurika. Ahangaha iki gihugu kikaba gifite asaga miliyoni 66 z'amadolari, kikaba ku mwanya wa 74 ku isi. Ku mwanya wa 8 w'ibihugu bikize muri Afurika turahasanga igihugu cya Angola, aho kiri ku mwanya wa 66 mu bihugu bikize ku isi, kikagira umusaruro mbumbe usaga miliyoni 94 z'idolari. Dukomeje kandi ku mwanya wa 7 w'ibihugu bikize muri Afurika turahasanga igihugu cya Kenya. Iki gihugu cya Kenya kikaba ku mwanya wa 65 ku isi ku bihugu bikize, aho umusaruro mbumbe gifite usaga miliyoni 95 z'idolari. Aho ku bihugu bikize muri Afurika ku mwanya wa 6 tuhasanga igihugu cya Ethiopia, aho gifite umwanya wa 64 mu bihugu bikize ku isi, kikaba gifite umusaruro mbumbe usaga miliyoni 96 z'idolari. Naho ku bihugu bikize muri Afurika ikiza ku mwanya wa 5 ni igihugu cya Maroc. Iki gihugu cya Maroc kiri mu majyaruguru ya Afurika, aherekera ku mugabane w'i Burayi. Ahangaha kino gihugu kikaba kiri ku mwanya wa 58 w'ibihugu bikize ku isi, kikaba gifite umusaruro mbumbe wasaga miliyoni 118 z'idolari. Komereza ku mwanya wa 4, aho ku mwanya wa 4 tuhasanga igihugu cya Algeria. Iki gihugu cya Algeria kikaba kiri ku mwanya wa 55 ku isi, aho gifite asaga miliyoni 169 z'idolari. Ibyo bikagishyira ku mwanya wa 4 w'ibihugu bikize muri Afurika. Dukomereze ku mwanya wa 3. Ushobora kuba wibaza igihugu cyaba kiri ku mwanya wa 3 mu bihugu bikize muri Afurika. Iki rero nta kindi, ni igihugu cya Egypt. Iki gihugu cya Egypt nacyo kiri mu hagana mu majyaruguru ya Afurika, aho kino gihugu kiri ku mwanya wa 40 mu bihugu bikize ku isi, kikagira asaga miliyoni 303 z'idolari. Kwibaza igihugu cyaba kiri ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 w'ibihugu bikize muri Afurika tuhasanga igihugu cya South Africa, aho kino gihugu kiri ku mwanya wa 37 mu bihugu bikize ku isi, kikagira umusaruro mbumbe usaga miliyoni 351 z'idolari. Wa mbere urahasanga iki gihugu. Ahangaha rero ku rutonde rwasohoye na banki y'isi ku bihugu 10 bikize muri Afurika, twaje gusanga ari igihugu cya Nigeria. Nigeria ikaba ari igihugu kiri mu majyaruguru ya Afurika, aho kiri ku mwanya wa 26 mu bihugu bikize ku isi, kikagira asaga miliyoni 448 z'idolari nk'umusaruro mbumbe. Mwese rero mwari muteze amatwi kino cyegeranyo cy'ibihugu 10 bikize muri Afurika. Turabasaba gukora subscribe, share, like na comment, tukajya tubana mu biganiro byacu. Murakoze.